Kalong kabae apan aikam sarkar ya barok kisamla kejela kibala pendap gijing pulia beper. Kumta halor kani kaseng New Trap National Youth Movement HNYM. Hagas ngiba arjong katayo kelalit ikendo ya menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma bat IT sendan da kedor khas. Ba ke sarkar jela kadi bantau ya kamat trekam bantungkam da kabamang prapo nakshispa ikisamla badai gitrai jela haki company neki karkhana shimet ki badan hakane kejela. Ha gajing le kendo yo menteri rang ba kejela ya keseng HNYM le lam do presiden uba Louis Dotdong badu joint secretary uba War I1 Sotun. Ha gabakil IT de kedor khas salor kamat jing dawa jong keseng. Uba Sotun ulong ba kejela kamat ikejing kerdo kam bat kane kelabu kejing ke bakrau ya kilong yeng bruna kayo kokot. Bat gesorkar kam shimla tau ya kimat trekam ban aikam aijam migi samla kejela. Ulong bahaki wei pat kejela ki samla ki yolat ban tre haki company shmet namar bagi sarkar jela ki pentrekam ya kamat trekam ha kabalamang hadu nyo phau ne praphau nakshispa bantungkam dagi tra jela. U presiden ke HNYM ulong bo menteri rang ba kejela shimla ai kanu kejingkular. Ndrei ulong bo unsara ek kamat ha kejingelang jong kenun menteri ban yo ban sani. Uba Louis ulong balada ke sarkar kam baha kam prapau nakshispa ne bansnai ki an ne kebentai ki samla kejela kaseng kanselet ban kang kerdap lut ya barok ki karkhana ki badon hagani kejela kajing dawa kajong kaseng ya state employment policy bar rangkat bagani ke 80% reservation policy kalong ba hadin makaladan ke employment policy ka sarkar karna bantha ya barok ki private sector makin siu kin pelong dekaan makin siu ya ketulop ya kini kin nongtrai ya private sector dak tulop ka bakat kum kaan kabamot katkum ka tugas skill labor wages jongka sarkar Meghalaya kabadang shu revise managi ubnai bershow mo ubnai October kidang revise dia ha kabaki on skill kilapoi hadu life spa persen tengka nangta ki highly skill kilapoi hadu sun spa life forsal tengka terlara jen bakini ki private sector ki siu dak di karit ya kini ki nong bela ki jongnya haki petrol pom bro ngatrai kam dan su kejing tu kejing kerdu ki babon ki nong trai hapok ki pom ki komplain singi keseng ki ong ya rap lam se ban pen ki tulop lam san hajar kin siu mudur ki haptrai prakenta te kani ke bakum keseng is ngau kya hot ki la aikam ti ki pom ki khna ki jongi tambah ki siu pada kedor ke borit kum no kin em ngatrai pi ki nong mangi kum ki breu ki babelang isu tu ba kat no min em jak pok ki kap kita gede kijing dawa kijungi na ke sarkar ba ke sarkar ke pentrekam no ke employment policy ke state employment policy hawan ngitip bakal adan ke national employment policy hanre hak state ni haban pet ke kijing kam kat kum kijing dan ke natural resources kajing ekran ba chief minister ng Meghalaya mana Shri Konrad Sangma kalong ba kajing mentoy ayu yakini gi factories bagindon hapo state Meghalaya lada ka GST ru ke state Meghalaya kam nomyo ka kam ka jam ru ye kena samla jungi omyo tekan mentoy ayu yakini gi factory bagindon hangni hapo state Meghalaya kata ka dai kajing ekran ka ba sngotunat ba ka ba u chief minister ru ulak kubur ba hooj na gini gi factory boper gi badon hangni hapo state Meghalaya ka GST hi dalalairu ngimla manwara siapa state Meghalaya nomor ba ka GST kedai ka consumption tax ka ba hakanu nu jaka ka ba kibri kuitiet hakata ka state kinyo ya kata ka tax kan ya cerita government na kata tau na kaliang jung seng HNYM mana hingla ekran yo chief minister ba sai ngila kli u ba kat nu por ngin ala du chief minister kat nu por ngin ala du chief minister ba umla ban tundai ya gini ki kam ki jam Andre ka jubab ka bangyo no chief minister hadu unta kalong ba alat nga si katu ka nepor alat nga si katu ka nepor ba unyo banyakran ba kabinet u ka jingkran chung chief minister mane kalong ba ho oi kene ki jingdawa jumpi kadai ki jingdawa banyo nong ki khna samla jungi Andre uang ba marwe nomla ka e ba udun kam ban le kalong ban khot ye cabinet meeting ban ya perkhat kani tenaga liang juga sengi ngingi ong tangawai yo chief minister ngi ong tangawai balada kini ki factory bar khot ki badan hangni hapo state Meghalaya da kimla hi ban akam ajam ye kena samla jungi kadan tang kawai hi kabang ila ban le kata kalong ba ngin khang no
yang ini factory namar bo om don jing mut iki bagin don ni kal air jungi kila penjeing ka jungi kila penjeing ka wa jungi la penjeing ki dok kha ki bodon apo ki wa bo per kila ya yap lon ki mau jungi kila ya klong ki du yong ki mau shun na dong shudong kila ya klong lon andre ka kam ka jam nam ta nak sabla jungi hadu menta ngai i kat cebeng lai om don setia ki badio kam jam ini factory na kata kadau ngi ong nak liang jong seng HNYM lada uchi ministeri umla bansna ye kene ka an kata kamut nak liang ka seng HNYM hi kambang si ban khang kedep lai ini factory kemudian positif ya